nti we angel ba ko pe na chi angel bia ne ho biem this year dey pa ma this year dey kase me ha wo wiase pa so na nyame ama na ho akwankire ene ze me dem me friend number na e dey screen dey so anan kola na fa o mo tutu me ko ne ha yi senti message e ko angel obinim ho mo fa ma ne ma me papa me sew na no me share video ba ko o say die oba de adum body pass warehouse so we no spiritual warehouse Jesus Christ na de mame enye warehouse amia nam de blog on cement ne anwia kwisi enye warehouse amena misi ye ena me de nkola no kugu mu eye spiritual warehouse Jesus Christ na de mame ena odi ni pass na be gu mama me ena o se we obi ni modea wonko awode obi anka ho nti ye fen obinim spiritual warehouse ni pass bi egu ho ti de tie ne say nyame nipa misro angel 1 angel obinim ma jiwo papa ma o he video say say gidi am wo mu no enti na me de video because my friend number na obi afa me nya wa ankasa na wonkasa ti me nim say video de ba abonti aba bi ko bia e ba bi draw ho so dia baba frame CHIGGA because me de kumasi ha de obi anim say me nan enye me de dibro nya bro mfi aduasa ti afu we de na na do de a e ba mi nu de obofo me sro to nsa frame obi nim manyame nka wakoma na to nsa frame na sesa me na right na mame am so fam dibro nya gidigidi pa sro pa en manyama eni aduma nya me de adum wo na maji wadi sei ne de nje 1 sro me chao mabulu nya ma min dibi na mezu min tumri kan ba be sawa so de mo am obi on se na ye na me na mo so asesa me na ma ti me sro wa warehouse won so me sro o ko ne bia wenti me bia na wo koye adwuma ma obi wo warehouse wa na de me de na kan bia no wa hu me anti me amusem a ba jo me buru fi aduasa ti wan we akofa akola de ba na masa akoye 3940 etia so be ha me pa me original person mi enu nyina ya de kro ko ezi ba kwa eketo ba kwa ekese tinka kese ni mi enu no na tenten dia ani be che ho pa ti mi sro obo for 1 angel 1